Әйдә, үҙең менән таныштыр. Карабай, әкей Авылбек. Псевдонимың нимә аңлата? Карабай, башкорт халык йыры бар, Карабай деген. Шунан алынган. Рэп менән нисә ел шөгыльләнәһең? 2014-тән башлап. 2014 елдан 4 ел тимәк. 4 ел. Киләсәккә иҗади пландарың турында. Ой, ё-моё. Алло. Мен эсте 5 минуттан кире узайын. Әле буштый, давай. Хәр. Давай. Киләсәккә иҗади пландарың нинди? Иҗади пландар әйтмәйм мин. Әйтмәһең? Сер. Бу артабан шөгыльләнергә уйлыйһыңмы? Әлбиттә. Күп. Аллага әйтмәде бунда эшләй. Бунда. Или бунда ату сып кидерәм. Әйтмәйм. Бүгенге батл турында нимә уйлыйһың? Бик эсе буласак. Эсе буласа? Бик эсе буласак. Нәгәдерләндең, күпме китте вакыт әзерләнүгә? Орал әйтеп киттеләр әле. Деген әйтеп, сәсән батыл булырга тиешен. Бет тексияда баштагайнык хан. Атмен булмай дигәнләр һәм бит теге уже кайф төште итен. Бит кире әзерләнеп туктаттык та койдык. Хан һеҙҙең ни килеп сыҡты итендек? Ватай батыл. Шаң беҙҙең теге ни жеребьевка буйынса әпәт шулай килеп сыҡты итен. Кеммен? Яҙҙык та тексия яҙып бөттөк һәм әзерләнә баштадык. Тимәк, бик оҙаҡ ваҡыт әҙерләндек. Оҙаҡ була. Бына оппонентың тураһында нимә әйтә алаһың? Оппонент кем? Кем ул? Урал Тиззум. Уның 2 батылы бар. Стәрлетамаҡта Кьорбит батыл дигән майданда сығышаһы. 2 еңеүе бар. Все, булды, рәхмәт. Сәлам. Әйдә, үҙең менән таныштырып кит. Минең исемем Урал, мин Стәрлетамаҡтан, минең никнейм Кым ул. Кем ул, нимә аңлата ул? Кым ул просто никнейм, мин уны просто от балды взял и придумал. Кем ул? Рэп менән нисә? Кем ул? Шөгыльләнәм, наверное, где-то 9 класстан, но мин иҫләмәйем нисә ел мин һанаған юҡ. Ну, где-то 5 ел, наверное, бар точно. 5 ел? Да. Кем илһамландырды һине? Илһамландырды ол күп. Допустим, просто Eminem, допустим, бар. Любой западный рэпер дофига алар. И, во-первых, мин начал с 1 класса, ну, то есть Царь, Рэп-войска, вот шул минең вдохновители. Бүгенге вәтай батл турында нимә әйтә алаһың? Нисек буласак? Был беренсе башҡортса батл, мин ныҡ ҡыуанам шуның өсөн. Вообще от души мин, конечно же, рад, шатман. Да, конечно. Киләсәккә ижади пландарың ниндәй? Пландар. После батла мин хотел микстейп сығарырға, микстейп может булыр. Вот. Бүгенге оппонентың тураһында нимә уйлайһың? Бүгенге оппонентың тураһында нимә уйлайһың? Оппонент минең Айбулат Ҡарағолов, мин уны әйбәт беләм. Уның никнейм Карабай. До этого сәсән батл булырға тейешне, беҙ уның менән уже 2-нсе тапҡыр шулай килеп сыға, что беҙ тағын бер параға эләгәбеҙ. И поэтому мин уға уңыштар теләйем. Бер үк панчтар булмаясаҡмы үткәндәге? Ну, үткән сығышта булды бит инде, һеҙҙең бер-берегә ҡаршы сыҡҡанығыҙ бар? Юҡ, сығышлар булманы, на самом деле. Ну, сәсән батл булырға тейешне ул булманы. Вот. Был 2-нсе тапҡыр һеҙҙең попытка башҡортса рэп батл эшләргә, и поэтому молодцы. Шайтып, ҡәҙерле достар, әҙерегеҙме? Беренсе батл оҡшанымы? Так, хәҙер шулай эҫе буласаҡ, сөнки беҙҙең менән тағы ла 2 батлер тип әйтәйек, 2-һе лә эшләйҙәр, 2-һе лә яҙалар, шулай итеп. Ҡәҙерле достар, әйҙәгеҙ, ҡаршы алығыҙ минән уң яҡта Ҡарабай. Ә минән күреп тороуығыҙса футболкаһынан реклама менән килгән. Шулай итеп, оксимирон. Шулай итеп, PM, ярай. Шулай итеп, киләһе беҙҙең батлер, шулай итеп, алҡыштар менән ҡаршы алығыҙ. Кем ул? Кем икәнен аҙаҡ белерме шулай итеп? Ҡулыға. Yok, ул кем ул? Мин инсан һымаҡ бер ул, йоу!
ашылды, кызу буласак, шулайды. Әйдәге, беренче раунд, 3 раундтан турасак, бүген бұл бәйге. Шулайды, бұл батыл. Шулайды, беренче булып башлай. Карабай, алкыштар. Ay, ana helbere. Düşten koyuyor. Hayır. Bir de ne kadar Gene. Әйдәге, куәтләйбе. Тарих. 2013. Миңа 15 яш бекенде. Не бар алтынсы, я екінші сені. Ол вақытта башырып ұшылайын. Әхәдір енді башырып юқсы. Бар ені тартай, филемси. Онан келіп сықты ерқы самқасыл. Башқұрт сарып беклейіні. Әмі бір емсила таба алманы атқыз. Ярай, бүтенімі бар, аяқ қолым хау, кейіп шәк сүнкі көңілім тұныс. Бұлдың бәләкей кәрік мәнін тәртай, манқала кетмәген ұсын. Бары лаяқ шайын. Күрітейін ұғақ, уақыт үтейін ұқсыл. Бірәйіне мәшілер екен, немешлер екен. Хаттар күткісі. Арқа тірәрік бары ғай, мұның телефоны бұлды харып билайн. Ердар көсірек тұры ғайны, башқұрт сарыпты яратып тыңлайны. Телефонынан яңғырайны, тартай, шетелді бірінсі грайым. Әр нәмәнің өдяйы, көтмәгенде музыкайы бәрді қойып. Үтінә мен, бір еріклік, бәләкәстәнік ядмыш ки буын еді. Үтілә бит, бәләнген еп, цырмалған ұйдар башымда етті әйтуім. Ого! Кем оқи баратайым, кем оқи? Ағай меңе қызқыра, кем оқи баратайым, кем оқи? Мен ona ұндаманды менен ұрау яңғырай, кем оқи баратайым, кем оқи? Ауылғамын ақыра меңе, кем оқи баратайым, кем оқи? Мен ұллақ ақтырамым, Аллах! Оның барып телефонын қараным.Ысынлақта ондай адылған кем? Хорау, қызық, сырмалған өзар. Мына хеңеме, яңы башқа барып етті. Уфсақ тынысланды, бұл деге тоқша аманы мене. Бұл рэперді тыңламайым тимек, бұл әмсилардан қасайым кедір, харайға еніп таштайым тидәк интернет батып дейді. Интернет батыл дейді. Білем кімдің кім екенін бағында едем. Еден тұлтырып тема берделер кім әйті, мен бүдәхінде едем. Бірісі хынау, бір мерген, көптен тәрішті түгел. Қайда хенің өсінсі хынау, yok хенің өсінсі раунд сүнке хен тәрішті түгел. Исіміңден хын тұра хорау, хен атылынған немесін керіп, хенің өсін яу. Мен аңламайым немеге интернет батылда. Сұраманды кәмхетілгенді кәмхеттен. Кеші үлішіне түшіп түкірме, әгер ол хинен кәм екен. Кәмәмінен ағымға үйдіп қарар, шынан рахат мехіңе, мен хине әлләйім әлбетті, әмінім. 2014 бұл менің уақыт. Хине қиялы уатыр. Артемис сапы биткім әке әйтізін тек ән эксампл. Нисе хымтыра, нисе мәңінде совместка хақы. Химде ерің ол бит бұнда кем бар. Еғынды яхаманың егетін рэпқа. Қуан қытқай қадыр менде бит текст бар. Ауыластым қалық мені көреп қал. Башыңа етті емінім дүгідің ауылау. Минус, текст, стиль, читка, флоу, техника, манера, эмоция, шулып. Филмсе бұлға әтірені хенге ұжмақ қасқыны хен. Мәқа бұқ. Хинен хүн қалатудан, ирәндік саңы. Хинне хілен ұрал. Ирәндік саңына әйтірге хинге ертәлі. Илнурдың лейбылы бар. Әхенің неме, менің алға келіп тұрған болахың мәлхет. Ақыл қаяқы тиген болахың. Бар мехінің ақылын тіріктарың менен сұқынып кет хатылып. Ялқыттың әні әскерif ма? Онан ненде пайда? Әгерді қолаққа ятмағаз халынып. Хиңе 17 болғанда хине қараны сір. Хин оның алдында отыраң, менге илхам келмейсі, шунан хүн яда башланың маған нәхі тректарыңды, әуіл текстарыңды тәртіпке келдеріп ұлтырды, шулай түгел мұхыңа. 2015, 2 июнь, дүн, микстейп кем? Батыр қатырып мюзиктау гиялқындар бұл менің уақыт башла берхан башла еткәтеш әсірмалған ұйдар тәйінгі сетке бәріп татылы қылықтары тек әнді сампыл шолып қарашан башқалар. Бұл неме ол Урал?
Теләгән кеше элекке тректарын йыйып микстейп чыгара ала. Бер ел көзгө тамаша. Үлмәгәнне яшәргә булкаһың да һин бит үлгәнең. 11 декабрь вокзал армиягына бурылды юлда. Миңа иң кызыгы һинең үлем хызлыгың. Был минең вакыт. Ул һинең вакыт түгел. Ул минең вакыт. Вакыт. Раунд. Kim ol? Nisi cevap verir? Kim ol alkışlar? Yo. Һин күбите filmның раундта минең тарих бар. Тимәк, һин минең фанат юктыр. Браво тебе! Карабай түгел, кара ярлы. Карага һыу етмәй Африкала кара үлләя быгып, кара кол булып яшәгән елдар. Каралар һәм укырга беткән Ирак. Карабай үтерә һәм 50 JC һәм Кanye һиндә. Карабай эт исеме һине тоттан мин бәйле. Һинең әйтергә һүзләрең бар. Заһид Кунафинесен һин үләһәң ул булыйны. Кунак баш. Я. Һин йөзгә әйтерһең нигә? Бuna яңа исем һиңа карап тор. Карагылы булга сиңа килешер ине исем Каракыл. Һин эт, юк ширын түгел. Ул момо хымак батасак, ләкин ул шыңшып үлер. Лил Крейзи менән сыгырга каршы билдең итешмәт көсөн. Һин яхшы моментын Халяның Карабайы бүлһен өсөн. Һин яһәттән алаштырдың Карабайдың Лил Крейзи, право. Крейзи һүден русса укыган килеп сыга һин слил сразу. Эттәр кешенең дусы һин, агайыңдың ояты, муеныңдагы еп минең кулымда һинең тыныңды кытырман. Укуыңды ташлап эскегә алыштың, һин шаштың, котырдың. Һин күсек минең аяк астында хата бассам, һин искән харамды кыстырып. Һин нисек күпесәң? Дөньяның һыраһын эсеп һин туйдыңмы? Эткә хуҗа кәрәк бүген мин кинолог. Һиңа бит Эткә хуҗа кәрәк бүген мин кинолог. Һиңа бит булманы команда сидеть на бутылку ёпты. Мин укыганда уйлайһығыз, сука, был парень нальет. Был это Авалайн, просто панин сосет. Миңа кәрәк ветеринар. Башымды айыктыр. Башырыпты һегер кәрәк, ә һин һегерің, сука, аяқты. Devam edeyik. Alkışlar. Küsürek, dernevrek, kuvvetlek yigitlerle. Şulaytım, Karabay. Принцип кар, тухта, диктофон фристайл, батыл эталон, унаменет, калейдоскоп, фортепиано, күбәләк. Һуңга арала эшкәнмәгән мәгънәһез коры рифма сыгаран күбәрәк. Ә кайда һинең мәгънә? Ә ул юк, мин мәгънә. Карабай, әдәрәк язмаларыңды уйлап яз инде зинһар өсенә минем. Һиңа бер һорау, ә кайда һинең микстейп? Күбәләкте пырсынма, күбәләкте пырсынма. Ә бәлки ул бардыр, ә бәлки мин күрмәймдер. Ә бәлки мин һукырсызкан, һинең куркыныс язмаларың тәнеңдә үткер бысак менән үткерле каләмеңдә бирәк булыр мәгънә кәрәкме тапсы. Һинең иң якын дусларыңдың береһе ул Ялагай. Йо, Ялагай! Ялагай! Әмма ләкин мин уны әзрәк аңламайм. Захир, хакы юкара исемлектә торырга Радик Форманаев. Захир, хакы юкара исемлектә торырга Карагулов Карабай. Сасе хуй. Һинең иң якын дусларыңдың береһе ул Сер.
Mini tәмәке менән Минең иң якын дуҫтарымдың береһе ул Сер. Мине тәмәке менән һыйлай. Эсә бит пивасик. Ул мине бәләкәйдән күмер. Шуға уга карата юк минең негатив. Әйткәндә башкортстарда уның иң флоны речитатив. Хәзер инде иң якын дуҫтарымдың береһе ул Артемий Исапов. Уга зур сәламәт һәм зинһар өсөн. Уга зур сәламәт һәм зинһар өсөн 500 кайтарһын. Мин Minişten muğalagatif, ул түләмәне аксаһын, ярай һүҙлегенсегә бормайым әле, унан сапының танауына сысамын. Ана һинең һамак булыр кәрәк. Микстейп катышлык эшләттең, түләнең аксаһын. Нимә өсөн тышлык эшләттең, нимә өсөн микстейпты сыгарманың? Урамәне укыган булаһың, Граем Шуловтел, әминем Оксимирон Хайт, һәр юлда туктатып яздыраһыңдыр, мулгаен, тавыш режиссеры ултыра моңайып, To Speak Records, ул инде студия олай, бәдрәттә яздырдылаһың дөре, кеше унда сысып һеп, яңа студия төҙөгөп, ҡайҙа һеҙҙең Октава Records студияһына бер ниндәй дә студия етмәй. Шуға күрә To Speak Records хәбәрҙәреңде һөйләме, йәме, йәнең көйһә дә дөрөҫөн һөйләйем инде. Һинең башың юҡ, һинең мейең тигеп, һинең ижад юҡ, боксәйләргә телең нимет, һинең ҡурҡып торғаныңды мин ыңғай һиҙҙем. Был егетте кем белә? Мин. Кем? Әгәр ул һиңә оҡшаһа, уның йөҙөн битлек итеп, кем? Битһеҙ йөҙләр исемлегенә, кем? Һинән бер ни ҙә сыҡмай, һинән сыға ҡара бысраҡ, Һин кем булыр инең әгәр дә сер булмаһа? Һин кем булыр инең әгәр дә сер булмаһа? Һин кем булыр инең әгәр ялағай булмаһа? Һин кем булыр инең әгәр кесе тартай булмаһа? Һин кем булыр инең? Һин кем? Һин кем булыр инең? Һин бер кемдә? Һин кем булыр инең? Кем? Оҙаҡ барырмы был алыш? Оҙаҡ барырмы ошо сәм? Минең телем сәнске, һинең йөрәгеңде сәнсте. Сәйсеп ултырғанда һөйҙәнгә сибәрҙең сәсәп. Кем ул тизын Урал? Һинең талант Эминемде урлау. Эминемдең тексты урман, һинең текстың урам. Һинең заявкаңды ҡарап һары һут тотоп торғаныңдан саҡ үлмәнем. Был һыҡырам ул, һыуһаның мәллә. Хәҙер мин һинең һыуһыныңды ҡандырам йүткереп, мин һине ҡайтарып ебәре алам ҡолағыңа һүкенеп, ҡайтып китерһең артыңа боролмай йәһәт йүгереп. Һин үҙеңдең яҙмаңда инсандың ат, юл, fuck you тигән фразаһына бәйләндең. Һин үҙең уның һымаҡ була алаһыңмы? Ул Башировтың олатаһы, уның бар 3 альбомы. Әйткән әйткәндәй текстан тыш. Башҡорт эстрадаһы тигән төркөмдә МС Баштың йыры тора. Рэп тип әйтеп булмай уны, әлбиттә, МС Баштың йыры тора. Һәм шунда фекерләшеүҙәр өлөшөндә беҙҙең бәхәсләшеүҙәр киткән. Һәм шунда инсан яҙған ине. Ҡарабай читал себе крутым гангстерым тип. Рәхмәт инсан, һин хаҡлы. МС Баш! МС Баш! Бәлки һин минең томшоғом тонтарһың, әммәләкин һинең копияларың бер ҡасанда оригиналға әйләнмәйсәк. Руслан Аҡ, һин ҡутаҡ, мин һине батылға саҡырам. Әгәр дә килергә аҡсаң булмаһа, мин юлыңа түләрмен. Әгәр дә бында килергә ҡурҡһаң, мин бер сусҡа барырмын. Урал, исмаһам берәү булһа ла микстейп сығарһаң ине. Исмаһам берәй һөйләмеңдә берәү булһа ла мәғәнә булһа ине. Тартай теленән табыр. Йыртҡыс йырсыларҙы йыртыр. Сер булып ҡалыр. Кем бер кем дә түгел. Сөнки ул үҙе белмәй кем икәнен. Вәтәй батыл. Alkışlar, Karabay! İkinci round Kemo. Kuvvetleyin. Һин шул тиклем ҡаран, Ҡарабай. Һин уҡығанда һинең йөҙөң ҡыҙармай.
Hinge akşagan yigitler kışıga yortalar. Hin şul tiklim kara hinde 50 tekip çorda var. Bayasız. Versus fresh blood hinin yigitler J McCon. Hinge akşa yigitler sıkıyın G McCon'un. Lakin instala kupinin yeşil kiyimin idbatla hinin yeşil miyinde hinde bilet kiyim reklama halle yerini şek madde. Ha? Yeşil tüsün yarattın Timur Yamalı bile. Hin yakşı Fatama del yakin yamakın yüzge. Biz de ideal tugul. Bizim hile şu tema ikinci. Lakin nickname Karabay hin yakınlaşa 50 cent. Dur vakit menge ettim, benim panç bizabidni bulasak şulayma. Bu yenge menge bir nimele bir mesak haran kela şımak minet bul, hinet bulgaz. Min kildim bunda salay ki. Yo, kavun. Hinettin bir vakit, hinyazdın bakıla, hoçuş fit sasayvay. Lakin yulyakşınısını etip koyan muçu sasaymalay. Hinde sürrealizm artık tidire kınıyan kayıtla yaramay Karabay. Hin başkalar hine et tügül sinkular özünü kuttun yalamay. Fantaziyang da bitirme. Tağın nickname'da alıştırasak fantaziyang bite balana isim kuşalmasın. Yeah, tavuş bekler. Big Psycho. Battle'ga kilgen soğudunda barıp kill sayakap. Ivan Drömen, веселый молочник sıkımın bitirdim hinin na face kaymak. Minin her bir tanış, utanış, minulem, tirilem, yaşkına kıyış bul başrap. Utkara kıyafet ilham hineke, karalık yedin kuvvetip, kaydalı minin hüzlegim, kerek memine apanyan tırksatı, kerek Terenlerek yerin kadıp sağaran bu excavator floaty makinetik bacbek hem hin kerek minu kıyımtit hide hinin sikay minu kuraldı ey buratinanan kalatik turun başı hine kalatik buk bu manda tip kuk hine hem akışlar da keyif tadı tip kuk Tak, şulaydı dostlar. Devam etemiyoruz. Üçüncü round. Üçüncü round. Karabay. Film seyteyni her kurutu rapperden yarında Allah turunda hüdder bulur attı işte. Ehinin ninde yazmanda Allah turunda hüd var. Ehin bileyinin Allah tigen hüd vur harften yazılayken. Yok yanlışahın gibi. Minin her bir trekte Allah tigen hüd var. Kim tınlahın hinin trektarındı. Kim tınlahın hinin tekstlarındı. Kim tınlahın hinin flowlarındı. Kim tınlahın hinin kıydarındı. Kimden başka? Kim tınlahın? Hin kim? Hin kim? Hin bir kimde tügül. Minin alda hu bulup tügül. Akır kıskır hu gen tükür tukma bul uget külminen. Minge ukür. Yarabım bir tüdüm repte hora halak ngül. Bari bir hin bir kimde tügül. Hin yetti mi diye tügül kuysa hin kurkutma. Nime hüleyen olur al. Yetti mi diye reseyde en yakşı oyuşma etken de huna batıldan. Olar menen tüdüşü gelip kilişip tüdüp bultamgamdı huğam. Ye hütüdük diyden kilip. Tağın ise mertebe uydingdim. Tağın ise mertebe uydingdim. Trektarında uğuşlu oyuşmalardı buktap hayranın. Hinin bir nemende yok. Olardan küpten küterilip tutkan mingerlegen taş harayı. Üçüncü roundun ikinci bölümü. Bir günü bu timirtip yatkanda battle nime ekenini de bilmem. Evet, fattalmanan freestyle battle işlegeni. Ama lakin kameraga düşürmenik bedi. Etesi makbulmanık arka terap yaşanak ye. Kim bunda Gazinur Musin? Gazinur Musin sesem battle husnim. Hin uylanın min Başkurtistan'da birinci battle maydanı buldurdum tip. Hin hakkı Başkurtistan'da birinci battle maydanı ul sterilitemaqta hem onun inteke katnaşusu bulup tizin tıra.
һәм уның иң текә катнашучысы булып Тизон тора. Хасан һәм Д'Артаньян. Һез улар тураһында бер нәмә лә белмәйгез, ышаныгыз ди. Хасан һәм Д'Артаньян ботарда палды икеһендә идәндә ятып иделделәр. Тизон кем ул? Хөрмәткә лаек имси. Бына уның һамак булыр кирәк. Башкорт сәсәндәре имеш. Һез бөтәгез дә аксакылдарыгыз, һез бөтәгез дә бында хайп өчен килдегез. Ә без Урал менән икебез һезгә каршы кызык өчен генә сыгырга әзербез. Яу, был батыл түгел, был тарихи вакыйга ла түгел, был ысын дус менән ысын күңелдән ысын мәгънәһендә әңгәмә. Кемегез минең менән килешмә, бар китегез эркәмдән, югалыгыз күземдән, унан үзегезгә карап үпкәләгез. Шуңа күрә Газинур дөрес тартылманы һинең ярәбәң буталды мәгънә. Ысын дус менән ысын оппоненттың айырмаһы тәрән. Шуңа күрә кем Рәнеткән һүзләремне кире алам. Телдән ниндәй бысрак һүзләр сыкты, шуны кире борам артка. Бит торорбыз Уралдус, әгәр безне салһа ла аяктар. Әйдә укып ебәрәйек әле үзебезнең маякты. Кайда яна эте ул тирәле бер юк. Үткәндәргә һелтә кул тота бадалга юк. Зинһар өчен якын дус, һин ярдәм кулын һуз. Һиңә рәхмәтем зур, һәр вакыт яктылык бул. Яхшы кешеләргә һәннән безнең итләмә. Явыз бәндәләр йөрендә безнең итләр күренмәс. Шуңа күрә без бет түгел беркемдә. Бүләгә бездә биленмәс булган ердә бүтәндәр. Бүләгә бездә биленмәс булган ердә бүтәндәр. Каршы хуйсың. Kim batır hem arıta mayak yaktın hidi Kıyalım durmuşuna Şulaydı. Karabay, вот это поворот. Devam edelim, neyden gidelim? Kim o? Потому что так. Несің генә һиңә сыктым каршы. Икебездән бер иңүсе ул һинең кашың. Бай, бу комплимент батыл биреп иште. Миндә лә куе каш, ләкин һин юмарт, һинекендә яшәй кешеләр. Бай. Минең һымак егетләр дөньяла булмай. Мин әйтәм насар һүзләр, сука. Ул кеше тураһында уйлай. Ул үзе аз булһа ла иптәшенә бирер адакы азыгын. Ул бәдрәфтә эшен бетергәс икенче тапкыр кулланырга халык куер кагызын. Ебай! Ул кеше кызын тимәйм дип, ай буе ыдаланыр. Ай була төшенәйме? Бу һәрбер кызның хыялы. Һине күрер өсөн килдем. Иң яхшы рэпер һин. Һине хаклайм дип Заһид кызганыр еңе. Кешеләр яратып тыңлай тавышыңдың талгын моңын. Һине уку йортынан кудылар, чөнки һиңә кирәк Гарвард, Оксфорд. Яки аграрка похуй. Lil Crazy Freshman. Һиңә кирәк Fresh Woman. Фляхин самый крутой чувак, а ешел, а сайва һиңа кәләш булыр. Раунд, все, üçüncü round tamam. Haydi beyler, karabaysın alkışlar. Olmasın alkışlar. Özgürlüğün muharrem dus iken bir avuldan da. Yok. Dostlar da. Eyüp, ну dostlar edim, min bileynim nözge ayıplarım, вот kep bilmehege surprise'ı kılmasın paketlerim. Rani şayatım. Dostlar, şulaydı beyne gidelim, hadi stüdyolarga. Көзді берем, ilgizeyde başlar. Славно, сюрприз болды, үшінші раунд қырдық. Менің ойламысам, менің енді бірінші раундты кім ойымды, менің ойламыса һәм эт тұрағында темам көп бола баштаған, уже екінші раундты ялтықты ол темам, шул теманы бітбітән, бірінші раундқа тырқан, екіншісі асан қыдығырақ олырдың менің ойламыса. Екінші раунд қарабай артында. Үшінші ол батылда болманы. Үстінде еткенде
Шуға үшінші раундтың ярты раунды бұл әдірек бұл халапаты бұған өсін қарабай. Қарабай ол менің ауылдаш. Қойыңыздар. Бұна бұл бетінде батыл бетінде, батыл бағастығы панчлайн деген сөз бар бетінде. Сол панчлайндар қызығырақ, интереснырақ тыңлауы болды кім олдың. Қарабай техничный болды, и аның шо сөздерді бір-біріне бейлеп, ну, техника яғынан интересный болды. Кімдер аңлай тоже қызық болған. Әмі ләкин бұл бет батыл, һәм Қарабай біздің ауылдан болға қарамастан меніңше кім ол енді. Hürmet. Yine hedir, bütün dönüşecek. Сен айтканда бек қызық батыл болды. Шулай да енді достар, бірінші раундты кем ол енді? Меніңше Қарабай екінші раундты енді һәм мына Қарабайды біліп, мен білем ол на голову ебанутый кіші. Именно рэпінен ебанутый кіші. Һәм мен гіл көдетіп барам. Оның айдағы шоунысын оға алқыштар ол нық тұрышал. Һәм үшінші раундта енді менге нығырақ Қарабай ақшамды һәм менің тауыш Қарабайға. Афарин, достар, алқыштар екенлері! Менде біздің қатнашушыларды бөлеклерге сыға біздің ұйыштырушылар шуар китаптар оқығы әйбет ысынаптар бек шәп батыл болды. Ебой!